Tuo klomalam singat ki maulash an bain gos mat lili mat lala kigat kan manu to kan ikil tu senge inka bain de ka sisin chicken gaslan gat kil tu senge oila kisin kak shaklash ke broy ni shigada on ma yak leng kak sikin bekad in wi pato lamalutut magadash ke kilen misenge abanang kivak silagne masih untuk ngomongin kan matawa kestam dan insias lagi makastan kada da kan dutigat ke len misenge nak mas wigat ke da kan ilash ke len senge welcome na si was na kaywa ma lang si wigat yanga marjagin gastan gat malagan gastan gat kadin da kan wi pena mama kada eskelen misenge ke en magadalu we marfinen Kent Washington kadawa it course nit yangena kil du in January October in Lomolon course 2025 padash kenge ana kya kalamila ka gasis ko ngen dawak na wikat inigestam dan in siesta ke makadash ke yok digina gawa ke kasin gaksha klasin sin gada onso ko ngai mai da gasin
Kulakaksin kat ki mollash, man ay pekaksin kat ki pasana ugat lipsila ki metlash talikuyash ma yaklaon sugungan ngalal fengimo mas tamlel son dadal babawiltan na teisi finan kuamba wi siyaw lalos ngan at kawakin yaklaon sugumat lipsilangan kaskyangan takalina takay na wiyam tanin siyas na ki malutut makadako pakarin taka siyasin siya ki wikowosa masak na aski matawakin programa bange takay niya manangara masak na sherry ma live kasilak nge masin siya si mama ekoftaral na kialuwe misyenge asin lom siyan ana siya pema kasa siya sinneka ekoftaral na kialuwe ngaya wiko uski malutut at arif nga rape ko na kan sumben kialuwen ispekada kasnge pela bangale fosek kaya fo tasak takadin na kadin fast na met ke mamakat lalal fungi may kasikat ke maulasyo na pange masi mga konayak in maula kata na ngayon nangan aske takasanggulan sinkat in kasya ki Nafagkakafuyan bela. Pagkailya maash. Ngan lalal fungel taga na yurol. Inkan relakasin kaklak na sel. Wiko siyang may wikatyangan. Ayape inkain. Kadin kain taga ni. Totoy laki malutut siya maash misingin. Kulan singat ke maulas ke wangaya. Siya na siya skon ngayon kasikat. In kadin lipsala. Inkain next ni na awi am tanin jias nage magatnday Masaplak na sinlim Insanging love Mawawayak bak na sil Maliye Mainte wawoda kadugin May kayo kaywa Bayina Kadil mo Bel na kaywa Fumalos na nakito Aslan yoni Yok yok elit Fosh nga hinanablak Dasyagas leyen musi Ako net inganan ko Maingiglewa Ak fototoye na sinlimla Indo aslan Masaplak na sinlim Insanging love Mawawayak bak na sil Maliye Mainte wawoda kadugin May kayo kaywa Bayina Kadil po Bel na kaywa Indo aslang Masaplak na sinlim Insanging love
Kyllä kaksin katki on se kovemat lipselat fanataringen man pain ghost na kayo ma tagadari ngakelengom dandal kenye ke asluman kyllä malap ke kom sporak pe posem ngan kain itala ko mutyak pedari we be mit wish mark background an ngani spell line kain pain ghost na kayo alyale siya wala kom dan kaya katignistan elik na dash kat kayo lang las paengak las in taga besin ko bus kayo akay ko bus kipel si mga ta me masyak mda lomonoa si mga engan gun in nga pa in pranas in God na ingain ritkin gaston God na along sipe dalang yak on kinga masya nara nga ito singa kipel si mamatsi mas yakufta na orel na lomaluwe ko ingain sumpe na wiwalil kikay siya to ani marik ni Apa nang ara siya mamataga na siki nga kaila taka wikawos nga na fakalusion mo lalala ka ngan kain taka fakakastan ka tiningi nga orek magan medium siya nga kus finisam ke kadel siyaksil mo sis ka eran mesi inboom nga atop siya fak masikal sa ko kalorek magan masingi pangimasi-masin pewa siya phone siya nga kat kaben nga talikil tu dang kat saplak nage metti kat rala proila siya ngara parang ito nara nga smaklet na ngayon ang syukmet tok shalan gat maswaslal na mana kayo wasya nga fall in place na panang ngara ta kana syuk ngan kain ka wiko skill tu singe la mala si masinge na ma nga akilin mo asya pa awit ko skill tu dang ke en la shapa nga taka kenge pretty much nara ke nga finally na ke world clock si manji nge awis nga liom netlong ol siye tudangin en guam mising en Georgia ma kung goy nash kya awis nga netlong ol siye fin pa faklaka Seattle it kors long ol siye Houston el awya netlong ol siye Honolulu el awa kors nitlong ol siye gel tuten en kosrael awsiye nitlong ol siye gel tutangin mande nara la fakya time zone ji magadash ke nge gastan gadal de ka file ke pel na wana shish et kaksha ganal ge banang menche wosi na shish kadin de ka lepsha kashaw fele ma wangen le e gastan gadan netuk ma pat nara Kiko siya ta kaliya malutisium singing a new relationship with our Lord Jesus Christ. Kikasin ko na siya ta kada vakla siya me oye makadinjul be akapashi orala me relationship la ta rin God. Pa malutut siya ma eta kakilen misingiya. Tarakta Mettige da som nakile luti musengi kade falok na tok katashik ingan usye kada mama katlo toyela ki palan bel shain mo contextually kat kain ashke shabuk si fun na ki kat kain tram ki malutu chigal charmaya musengi nara masimit ngan fak akfasya bangan kain akilin ghost na kayo matakawan Ngan pain kong betam dahil Terry, Sue, kon gula malap beki utyak loman, alila kong dikiya message siya iya, gula malap, si Andrea pa, nga taga, nga shubroom ki si Andrea, gula malap ka alaya. Ang kaksikin gat ke, me, wala na lang gata, pangay si Felas namsing a new relationship with God. Akapashi sa siya si, yurin God, padet ka samsam kuna. Nara metigat fast na meta katagay ni siyaktat kanila siya ke primate pakat fast na met kat fast la yetong kat bowl si fun kat la le prem katla haisik katla chikap kat siya sisla na kilang si
Sa payama wen gulo si fan na nada ke Jesus Christ. Inda ka alkay lalibufan. Taka ekla na metsi, mol fin fel. Indi kiya siya kasak na siya. Ekisipin oyelasha makatekain si hena modikatle. Bang silo marakom siya kan lawon si fan na dumin saksing. Nakmanas na siya kat paba kay makluklas na kayo. Gulo malap la kaslom da gay nakayakat. La wangan siya makom tekain siya na nakmanas na siya kaya. Siyan kasko kingan badal. Mas talo makkalim yala kalim kay maktol vasong lalgos. Usengeng silash kadin gayin kasas na yirun. Ana wensan nan desima. Usme kasapla. Som na siya flayel kang bas nan bik. Inakkalim ye. Laldegan si fen. Oya siya madalik na dumfin ng Israel. Patatyang na kaya. Panangar akong kanaus na. Temple lalos, ayape insialos, efugunsiak, kakaspelos. Katagalin be misingi, lawayengi, papaanya madasingi. Kat ngisesum kat papa kuminak manas. Intervene. Kaslo makkalim yun na siya, halagalim la. Dalik na dumafin, auliyak. For laliki makuduk makat eskat yang nagekat patat yang nage. Ina na kite videl daga with constride art. Inga na honap nage tafong lalal. Kumakkalemien mo el metsima fastugun lang silong. Panagat ngisesum kat pape nakmanas islan si flat lash ligikat. Kattaka nakipelsing itike kalas si fena. Kalalmet metlash akesipin pakutenlo. Kasha talik natas. Katitada talik natas ng elcha guluklana. Eltakain pusela. Eltakain uniya. Eltakain tipenela. Ako mako si ma. Oye. Kumako si mo na fast na siya. Kiwen na tumel soak, kaya katang la makuluklan felsingi, katang la misya, katang la kelyak. Likiya pe, comforter siya nga yuros. Siya lolela kaya mo, kat finorek makin, kat kain likiya pa or findalik nata sa elos kaile. Kat pabe, anay fo kat tenorek makin. Nakmanas, aksyo sikat siya tom kipelsingi. Kadingan rek makin kal. Wen gulo si fan nandum nga elpat kiya maguduklas tarfin siyaksing. Gasto makalim yun na siya sila. Pel siya nakataka na yemotom. Kumangan la makuluklas. Lalu siya epang naroto. May nga kayakat. Panang nakmanas hakpa si Selyikat, kading nagkasos na rin. Katakilin ki, wansa nanday siya nga kasos na rin babatamal. Babatamal kasos na rin. E kawasan na inuwal. Usiya na sirpit siya sila, pel siya nakataka na iruma. Kum open arms, ingan iskat. At kulang malap na siyong. Katakulan fast na mit kimalutut makumakulan na siya skilan siya. Laki proila siya katalaki siya kahit pemit wiyash mamuntain manas laki pelsingi. Kat kisyak lalos siya kin proilash na yurong. Ina na siya makisyak na yurong. Kaya siya nakmanas intervene ki mastan metlashingi. Kumurekat la kumita anatomy physiology lash. Kumitekat intimately. Kumita details ke mo lash. Kumita nakatmanas katikan si fan. Masap kum sang sil Moses kadinak akfalat yi katikain. Katikan akfashi. Katikan akfalyi.
Yurum mo ke fun na kat kan fun na ke shama ta ke Jesus Christ when gulo si fun nantu. Paano ke matafong lalas, talik na tas pe masyun kapur. Kamatifok lagi ka sisiyaw, egen homelessness mising. Kat nga siya yung kat papanak manas. Ikesta mo tan insien batlasyo. Taki insiefulang ka oye fukya. Katin kan pasisel, mong fushesh. Yan na sivena lemfesh. Kat kulo malap na siyom, naknas wika, dinufrasha shingi. Yashikat. Katitala, pray lash kimet kol lashingi, soak pedari na yurum. Elosin pain nanak, lieten genin lang katin mas. Elos siya shiksin malik, talik makaim den. Kat matsiya na finena. Katli fosik land, and White House misingi. And si pena makadiscuss peshwe, i government lash evesim. Mwet kat pangon mo, kol ka dito ma, nilos fosik mising. Kasto makkalimi na siya kisi koren dolu. Da kishbin met kimul lan fel. Nakmanas kashakat. Dan kasto bakat tufe. Isla eyen siyali kimat kol lashingi. Isla wiwi met ligi met kol lashingi. Maingi pa ko shrela lalmet met lalosa. Maingi pa ko shrela lieten lalos. Ingan di ene na maashirin mo ito. Katlong penaki snap program man sang gasha mo it ene na kimungo. Efale pa enilya bangi. Kat nga siya yung kat pa ba in endorphin maingi. Nakmanas gasha mo it kulas na kayo wa fellow. Nilosin kan pasisel. Nilosin kan itala. Tulok kya kilos kishipin. Maita. Nilosin te patatang na kay oyal alfero. Oyal alerat. Kafine Nebuchadnezzar. Siya katitama Nebuchadnezzar. Iltoko siya si maikla ko. Anak ko sumwins ko. Siya flayan. Kongok-ngoklal. Siya flayan. Ilorela mashalala mo ito yung pasta na siya. Kasha, met kolash. Nakaiwan na siya. Insi enam lalos. Kat nga siya yung kat papa. May kasong fak masiyak. Teva dagot na siya. Kumitala kat siya fak makuminara. Takish ben desperation lash. Fak siya fi lash ki enina lash. Pasash kas lawingin na siya. Kumitamain siya makattekan takan laki pelsingi. Kumkat siya damana kayo. Panangipaingi makatkan fak na siyong ka ngesiyong kipelsingi. Inwi kaksak lash. Inwi fak aklem dolek lapay. Jesus Christ ilwin bilo si fana na tung. Taga min siya tagun lendol maulyak. Katang la makuluk na kayo walan fela singi. Katang la galya. Ingil so akash lepo layot yurum in sham kesh. Panagat. Ikin met lalalfungi. Rek magun kata na alin klan saplum. Inge kat siya kuminak nas lo siyan bulwash. Sapay katla. Katingi. Ako lang fakik kaslo. Kinbuan na itong Jesus Christ kat fak lumalap na siyum. Amen. Lumalap ka de. Ako lang fast na mit kipel singe. Ma kinasyo da fak kulon sin kat kikat kanta ka nikilan mi singe ya. Malutut na yok siya bakat taga inlutut kiyam singe nga. Apa na nga rametiga da fast na meta. Masyud pa na sisko nga insang awen na naklasan gimadash kaya na nganak siya fila ba sharing laga. Yok siya ben sharing singe men. Mas na fak mo ka din so fak kastan gata na finfel na phone. Na siya iya pa kung kain share ka kung kain tukun tawagasa. From the
Lumalap kikat lang long la peon sugot. Paano tayo ngayon? Kat pray dari, kat lipsilaon nga dari, kat enan fast na ki iko in malutut mo arts misingyo. Na sinsiyak si pangalgian ki purdan ngayon, may sasin the book, na kumkain sumni ke Chermaya, toingol toluin kan ko naktop na kayan. Ba simlaan ngayon, minalas ki malutut misingyo. Na toko, kumsum di be fossing. Kadel simasap kel Moses. Ekalang bayat ka kel Jesus Christ. Ikaya katta ka samsam kun na ki ulang mata siya. Covenant mata siya na ki Chermaya da ka samsam ki Chermaya tolngol. Siya was tolngol siya ka tolngol ako siya. Ma eas ulang sasya si ngayra yurin met Israel. Napa orang ato ko akalim ye kaya la Messi kya kang ulang mata siya kamasing dako. Nara parang ako siya faskan ka din liya. Kapasima akapasi si masamsam ko diyak misingin mana yok si pesi. Kaya masamsam ko nagi government la siya office yu ki misingin met kolas nga. Kadita las party luo. Palaman Alemanik lang Republican Democrats nga. Kaya ka read ke puklan ladalal po ke siya koren sapta si fastolu ata na mwet nge sikya ke ouinge mayen molan fela badalas ke. Nara takana sikum ka din liye yokshibeyan dako nagimalan ka ato. Kingam tako akalim meta nga fakla ke testimony sila ke payapal si mga sakak nga may kesta na si orang nga become very interested ke conversation ki payapal. Naray kaya kataka samsam ke masap nan Moses siya. Masap na kadil sang na siya nga. Masim na ke Genesis, Exodus, Leviticus, Oikyok, Deuteronomy. Ke week siya pa kataka samsam ke Deuteronomy, kataka pa samsam ke Exodus. Ngakalim nila ke tukun patatla sila shmeta, fall of man, Garden of Eden na, ama inseflat si besikyak inkashaw. Tupuven tolu, anan manik lagi study mga askenge, siya pa Michael, siya pa Gabriel, na siya pa Lucifer. Na Lucifer el siven choir, gato pa siya lelasko, akalimya ki mas la. Na ilmatawag inseflat siya. El kyo anakat papa, inakfalat yakil. A foot lay liki inkashaw. Imagine that. Na lusi tafo to lusin de buvena. Tako. Fall of man, eta mif kat papa Lorella, o yan na wowoshi, lusin matawe. Napakatetala, del depenacus. Now, for a fact natal dala, we might mafutfutle, nubufen mafutfutle, at agade, akapashi, na orela, fact na kulukshi, kung kan som reading it channel sa sapta ongosh. Fact singan benevolent. Paulos, gufon gosh leo, kenia pao, we del fit algosh yak na lang. Skinan ka faksilan gat nga Lauli na pa ilang elos le. Ilauli. Kung saan nang gihakapashi, relationship. O ilauli. Mapahal sa pa yung masunod na. Na yoksip yung akum dyan ang kisunod siya nga. Mayen,
akademiya la makulukin pelse je eklana ke makuluk ma aske fella sila kumsingin noel raksugo ngi shanyaket amen kat pa fakang sang na silmanga el som na nakene bel fal ka del sang na sil shono chada kate no atalik tolu natal we dan ke elos dan ke no ma but nakal ko sien na pa panmulang skinan ko metal ko ke civilization singa katash mi singa ke mata ka sumuan ke leni ke ashala ke ngata ka lutut na ngaya askanin mga sikiyan na ke neten aurela amda siyak na musingila mesero na si mausya mi ngata ka na merke pa ngata ka lutut ke na masi bang bang psychiatric kasha na gintifen mit inshallah ngam ta saipen ngata na saipen to it'll become natural to me na edal assign ka di ka din som na ke kasi word nge dalik mawikat soma na siya dalik ke bangon niya ke Victoria follow ko na kung ta sila saipen nge ngalingan na katakalikian wo na lifo malulakan siya ngalakan matawo kan nga retire wo ngalakan diabetic ngalakan siskatama kalkan ngayon wo kifinan wo sin na po mo sila kuya tasak ta elusian na sik nga nita lashkatsi ta duksinga bangon niya yagel mata likiya tahil elta buya shola well bangon niya yak shram ke nga fact na sila ta sila saiben nga ikesta na pa mo dak mayen nga kan fact mo len na kayo nga sin when mo sing am dak nga te mo wubusi anyways nga fact na sila kinga ta ka inutut ke masinge mental health na psychiatric na kinga lutute kinga rek ma nga lutut ang asum siyak nga norek ma na de lela ke hospital singe lensimit mga utya kadel mga utyak na ke enma met mamsal lan jiwa nga del kaulwe nga mo met singe leme ko shma pamda ke ward singe na nga utyak na we na del mo yan singe siensin met nge katang met nge elawat del kain orela kain manasyu ki nga utyak nga palala kadel wiya nga te utyak uskata na weapon mga usukulele si utyak na ke ward lensimit laga bang nga utyak mason na rek mawe siya ukulele siya na amdawak on saipen nga itangi na mo kasi silal tako ni no phone na tako lemta longking amta una renta on na nga ukulele masing afakya masing taka natural na ship na nga taka amta wening alcoholic le na nga taka te should na tafula yin fast ne pa nga fak mo amta ki mold supok lo chine kat papel pakotin na ship na simtan si kiyak ngayon kan fak mo na ship mo ngat lang si kumakain na ang apakom tum na pa ki molo mo na dula siskap. It took years and years and years and years mitiging akain esmak lang andi kato yan na naklal lang silal na sika sikya kiya tolutarya ki nga mga seke pangipel si nga liye kato yan na naklalala pel na fal silen kan futung yaw sisele elorela o yan met kalensap si mga anggan lutut ke tula siskap ni kinangakail akaksyakin kat ke napahingi na kimasing ataka na kengingangi pangi masima make me look forward nga daliklen na kayo kaslan kat nadalit na di ka tula siskap siya daliktik nga ilasya kona siya dalik mukul insiawang
Elpa isla insinsi marela wole porsenon ki mamangarang. Elpa kasha ya isla nara wole porsen on mang ngamaking naman ngakanaus la unlan met ngiging arsidel me da karera kanin mang ngasak pa na suklerik fuka in wipen aluti afast na met na commitment sila ngeba ngaparay na sinkat siyak sila nakmanas make me a mouthpiece man kan tavalakas matalala experience mga kaya kayawan mo laka lanikas lang si kan samsamkin lang a alcoholic simit ngamukul kusro simit ngamat pusapas simit ngamat kikiyabin samsam simit na maingin na kayawan tako ngandila kingata ka na yorol nga elta kain usia na sik maturity singan gan realize la pange maure lang ako flash na meto Masipela, kain week siya nga kan sukya tao sindu na ketolo ke week si fun. Aspel nga som sukok mil ni mendaliktik nga siya. Men nga puwak lamangan, som kanaus na. Paspel nga som naman kan la actress laka. Kuflaflok na rin siya laka. Maki mold supok tod mo mangan. Narake charma yel daga sham nga kay nakalanak la. If ka people effect mo fin talik na din gata ti folok na yorol fin tia auli ak ina na ke David Nathan el kan familia David el di kan long pray lasha para nga siakla pie spiritual leader ma basta ma som pray ke met kollash metiki matawag inauguration ki yange kayataria PM met maproy ke met kollash ngayo kamanga sikyak misingi pangagisin siyak sila kya men paperang ataka samsam kin nagi set frete ya kada lot sa pa misingi at sumaknas na ski frete ya pausi samsam sila kya ngan siyak la mekan me naknas na singi fin siya selma fin fakke ma smasama el pati kia magduklas tar fin saksinge paurela siaksilak nga e meka daknas na skeo na point si mga try veda pa kadin tera makatara manakfal orang at kigata ko samsam meta ngatte undermine akshikyaten ye etawi lesi, church lesi, baptize lagi kof, sangsi etafa singaul, som nage putlan prise, confesswe, ka mga pik, alun sette, ka isla on-course forman lak nage Christmas, piksago lak nage shaftan ye, ngatte akshikyatan ye kemangan. Pointing nga kiorela pa. Nga komendasyon ma si macharmay alfaka. Kusya me. Kadi sumda ki temple la. Me kum teleron. Kadi sumalu. The temple. The temple. The temple. E ki man din ki fiyete kum danda pshapash. Sa puklo ni Sham. Yan na pa manleshik nga. Na senri kat sumbuk-buki lomalu inokan la pusapar sa lalal malasha. Parang nga fact makatikan sum na safe yang nga takais ni mekos paunin lang siyan. Madali ang katimo sa lalal case paperuk na dari fal. Point nga kiorela pa inas kalme yan makataran sin kata. Narakik sinsiyak singan daga nage chat rooman. On which did the Lord say he would write the law? Arts, soul, mind. Na may akalimia ki Chermaya tolngol siye, fastolngol toluan. Fak mo, wuleang sasya si nga era yurin mwet Israel fa ouinge. Nga fa likiya, masaplagin elos, simusla insialos. Nga fa kat lalos, elos fa mwetlak.
Nara the kana si kominnan kala kingasiyaga which did the Lord say it would write? Kingata ka besam mga luti mga rang at kana siyuk leland the information a leland transformation difference than malungan ba ngakain long na siya pa ngakong kain is na katsifa na kensay mo lasha panagimeto saptait kos samsam kun na yokifos tolu akos tumiko simit ngan ngako min sifa na kensay kat men inkayan pela kat di matsaya kat telikat ngamato kikas mama orela kay wala sila skinan ko nga samsam kisi yafko alngeul akos mapangramam keng inkan orela tao sindu tolu ang shek na pala kayo what's going on makimulin sa puklo findalik na di ka auliyak falok na iruk fangakan long pray lalos kalne pa yen nagiyeng amda pray o pray la ke sum na siya den sum na yen siya pange may Elias magat enan sin kuna nara kita ka samsam ke law kita ka samsam ke grace kita ka samsam ke covenant kita ka samsam ke truth God Elias masap kel Moses kalang paye ta kel Jesus Christ ke koto si makatta na kengam daw kisitem ba fashion kat kandiakla katin na appreciate God when el sapaya mamit palalal nge el sapaya mamit kolal nge kingasam nang king mamit kol nge ngasama ni kayala en sikat tawo nge United States stak du ngasam nang masuk na niwak nga uri Arnold Schwarzenegger masla kara nga kambarangan kayla ni nga sos ni alakayla nga mga pool muscles siya niwak naro nga samsam manangan kali niwak ta I'm okay nga buna dak masi nga samsam kaya pa met kol nga telokyak in kain karangan sip na oye masikyak maisikya ta samsam kaya pa sikyak ne ilange met kol na le na fet la liganda paan o sip nga le na martian washle met la lila masikyak misingenge etelekat snap nge bange million tol California make fun na affected aso na sangen Seattle na ke Washington ngawrik make mangera taka na sikan nan kala when in warning taka in ako natalik natas kamit lash nge katsamsam ke nofum po katashi ke lenlong non kosmising na fikat mange na ngatla liye met ma enenala na ke mongo nutrition na ke mano singe empalen masala pasi sir ngata ko ke fakla kingata ko na ngaya ngawilu tutsi Seattle Central College na ngasom na University of Washington de professor singe fak luti ngamta long ke luti nga mta nang itit pa ni siya tapan na long na kailangan aspel sima only the fittest will survive pangaluti sila nga dahil ma only the fittest will survive siya nga a portion ni population na or resources nga matawag depleted na okay anchik kaya na kaya professorship yan nga init ba Dr. William Bennett ilang sumas na pukship yung Carter ba Preston na ilso met Pfizer sige plan drug administration mo na idaliyak la meron na nga program si dalulan pa siya dahil sa pala mat ngayon spray la maron na ngayon ni siya wangin la sa flya spray ko sa sangrela kaili kina meta THC sige nga kan man THC sige ba delta hydro
telda na itro kanapino. Pamasima angi marwan nang. Natay connecta na marwan na siya ngay kumfin emoko nalata kate ikesla eyesight loman. Na pa elrela en pel siya mo marijuana as a medicine. Na elrela masya. Nga interested ki masya nga when pangay masya makanaw sa kapun sadya king am da saipen. Mingawrek makingwe. Mata na ate si smoke kin masya nga. Pwede kung si smoke kin masya nga anak ko minaske ana si speste mawusi. Kung may mga pakanaw sa kitnila kung ngate liang ngaro. Na siya sina yun kakama nga yun nga. Ngamdan kaya kaya si pela mo ngakan ngusok ngakan ngusok marwan na nga. Dari kung kaita mangawrek makinmit nga ito follow nga ito effects kaya. Nga sumon na silma siya nga marijuana as a medicine. Mama sumon yak na sikiyang olsumda pangaliyak misingeng. Pangaliyem tak misingeng. Si mama sumon yak nutiga na siya sinbaya pa. Matayan siya makul si emam tuwani matate paya ka matayan siya ksosko ka nanis ko mesya ma kain mga emo aspe. Fela si makatash kaya misingeng te eklaliki mama sikya kipellal siya noama. Mwet ka na mo administration siya ingin ang ipa ilyao. Kata mga masikyak mit. Kumangat na liyan na ki kaskasaklan ka at Twin Tower el fukulya ki kipel siya ma prestan siya pel siya mot kayak mo ilorek makulit mo sindalik mo tayo internship. Na kumangat lali kainin scandal siya at fulok na nakipel scandal ki pellal ap siya sa pelma. Na siyan yan siya pakarangan administration ke kan ba siya mama sam kun yak ke pa on folium dash nge. Na inge nakatape ma oya pa na masman yak nge pananan ke yak mat kol nge. Ora ko fake yak the files mas nge. El dal bangen. Ekot. Makatukan la te pakat pole pe kim singe li si makat tabel kasrak ke pas. Katsa kung nagatalik sisi ke kas enwaki kisisi talik singe. Na kung falok na niki siyan yan si mga sumanggal Jezebel eap me. Talik kas ten mananla sacrifice. Et talik kas anin siyan nine merking ema tipeniyak na nakasak na anin siya. Nagakatabal parke mga Tapos kinan ko. Na nakikikiyap mo rek nila kikiyap interview ya get ejit ba kala kikiyap na lang kato na kada sum na yagi kat met ko las kikiyap no rek ma kat malu am to kya tolu kat sum kya akos kat nan kamo kat papala persis fo kya ki mga tarong kat tuyakin ralu siya kat ngayon na nakaw class bang ko fla fucking message siya na si Makat work like din siya ulas nga pagkas kanin mga kat nagkakat papal parke. Malutot masaman niya kaya charma yang maurela tipin lang Jerusalem. Skinan ko. Revelation singalit ko sapta singal vak mo. Revelation sapta singalit ko singal vak mo lemekos misya tari. Meli me ko singa matan fel makarangan fela singa misya tari. It's a Babylonia Roma teltipen la tari. Siya karangan fela misinga. Pamerki. Ngasum syuk ngan ko nakla fuck America tinasim na ki payapalo. And si fan nga kandik foto na kiamakan ko nakepa. Elbuk lang linan siya spelling si Jerusalem ngue. J-R-U-S-A Lem. Pananganan si panangakandiyak kaya. 2000 singalal ko os. Pel siya nama President Silas nga fact mo and Jerusalem ba capital ng Israel.
na mo unrest ngem dawak nan pelche me fashion u pela liki medanan manekle ke katta nge prophets leaders arang gemet kol del enina insang cash guidance na sin machu dange na kyo chama gen chuda chama ke Benjamin shuflat Benjamin juda na shufi cash ke Jeman Ruben ke Asher mange sayang del pa ke Northern Kingdom tipen lage yak it for long lu metliki you still in Christ yak lam for kwal ng lon ko siya but chuda tipen lang so as we study these people we will see God's hand at work in their lives oya na kilkya siya yakum nara nga ta ka kalimila kipelsi mal shela talik nge som Exodus idasum na itchap matawakkel dalik na check up nge mandalik na check up nge parela Israel na papangan si kisensyak mo ashuruk mo siya Israel ya siya katramram genge when Jacob inelekle Israel na pasuf singal luonge at petalik mo tayo sin nadal inel patayan katayan el patarek pia ki Shechem then akalim na siya Judah Benjamin parela shuf sima tramram ke yok ke chermayel tramram nge ke tel mata itchaba Exodus buksyak lugi Bible lang ke bugon ngolon ke Bible lang Exodus kalmen ba exit nakadel trelos den de folkle as a priestly nation ege in a relationship silalda lepenange a new relationship with God ege nash akapashi silalos na kumfinso lang la babanduman na ki room de mekos fasalgos ta ate sepe na pakalamiyak yan metigi kat lang si Jesus lang si katarimit nara pangalapan lang silan kat papatamas na siya el sapay ma matalang ay siya pa siya nakilay siya kataka katsamsam ki nga mo matuan me sitim ba mga samsam kun ka prophetic work lala pakataka lutut kiya skemot ko yay fuku katamit tigi wen kulosin tingkat nge oswayak lagay susle siya pakadak fulat tigi Christmas ay siya palyak taril samsam kun lalem a sovereign servant siya nara elta ka samsam ki renewal ng temple la kataka lutut kendari na pauskat mene me kataka samsam kun nagi tang si mataka na sil na taka ki kadet pangulay siya lan simit pala ay siya si pe nangi pa samsam fakla mensis pe kumnende sulpe on mensis ko sintia sulpe me oro alulosan mente payin siobos narakata ka samsam ke laisia ke pelji mataka samsam ke laisia elda ka de samsam ke na esakaya na mesir nga ke usia la esakaya nga ke folokan makatutut ke fasha na ke men malutut simsing toto yokshi bebe ki katutut ke laisia ko usia sam ka samsam kun toko shasi inelba esakaya na masir nga lang si samsam ke toko sha ngayo pepa nga samsam ko na eap tarim dan kela Jezebel nara kumkain matawak li toko sha ma wonge na esakaya pasi na pa fact lagi toko pesi toko sha esakaya el masek upgranin mise na mit palay siya when na emos el sum na yorol fact na sil lem ka del fact mo kuminako la mana kay mo put your house in order if mayen kometia kele komemise skinan ka masingan kat pabelengan fact na sin mwet sin da fakot na summa kumin put your
life in order, manlay sa muluman. Pasikyak na sikya. Kapan sikyak na siyum. Kamadin siya uluman. Pangan pa siya sa kaya forang na pisin kaya. Napangat na kaya lagi proy. Forang proy. El proy, el pako mo, kanan pako mo, ba siya nga misya. Ilang alam ka, di sam lang akalan sa pekom kain siya paya, si was. Pel na kayo, nga siya kina. Ngayon na ramalang silong. Ngayon matawa kintang, arila na upe. Pa-fanen siya, tang ala na fanen. Anayin, esla, kung di ka tulukun niya. Naksinsiyak sila kaya pa, fin kong may masi. Kung an mo manuwa, ka nursing home, kung nup sila, luti siya nga, makikastan ka ato. Katpapali ka nikala na naklala yung taon niya. Ano kilfak nga? Nalim ka din sabay siya ilan fulok na yun esa kaya fak na siya. Ngalim ka tlal David, papamatat tumum, long proilom, Eliashonin mo tom, nga falela na siyum, insivil pa mool kaya singaw limekos. Kung naging ata ka, luti kikastan ka ata, ma singaliyak nga lepar kaya nga, tipangita, ansikinan ka masing. Limekos, singalu, limekos, singalu. Limekos shemit nga bugin masap mekos. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Singalu si pangay. Bukin mata. Limekos singa, bukin lalmet limekos. Limekos singa, bukin palaflat limekos. Ansikinan kala, kat papail, ikala na naklala. Esyut pesang, ye limekos. Singa limekos. Ye, nampa singa limekos, it represent grace. Ang itang di nga, wow. Singalu singa Shuf singalu siya to ko matamalo to singalu. Na shin pap kya singalu leo. Sko shin pap ngi tek ta sang rela matayan si. Na sko shin pap ngi ti matamalo to te sko shin pap pasitan. Pachuta, simnash ke pepolo. Nara ngakay kingalutinga ngakay siyan yan na kayo. Matayan si pakato yung kulsiya. Mukula tena alelya ke kasing I love you. Mukula ak lang si kakflat yagelosa. Respect. Pero nga nga I love you sintan giya ka ang aliyela wangan aliyya mong orik nga kanin mana kayo. I love you. Mataya na kilong I love you. Mkula in respect yagelos. Shin papsa ko nga you can either make or break. Kumpay na walam kung tumuman na pingkumtahan siya kakumpay tipin nila. Inanyoros. Samsam si kaya sa kaya nga Yasingal mi kosh takyang nasil. Daljud ba moul. Kikat taga lutut kin gasan kat ngalala masingin an yurukum. Kat taga na is mga may information. Ngawrek makun elusi ngawrek man price sila lesa kayang. Na ba nga falente na opinion ki Olela laki nga na kung hindi ka kansi mo ate mas papakalang naknas muliala nga flok ting ara lang silo a falay na to file liki pangafak lang I went through hell nga som na kin falin mi siya pangakan akila na klapay lang sila nga ne utya ke 2002 nga liyak na papakotin kalanglan ka ata kipesi mga masek Pangay may sikyak na sinkan matsinga ngay makay kaya wangay. Manaw pesin nan sikyakin orela kalin nesmakle. Kat Papa has a good sense of humor. Laurela masima. Ekan orela nga ako mesmakle.
Kikat mo tafak mo, eluti mo tamalutute. Kat pangon mo eluti mo tamalutute mo kain. Sang pe exam na sin mo tamalutute. While sang exam sin na sil pite la fo kanala. Di sang sin na sil Judas sil ta kaya kanala. Papalangal wala pe exam sin na sil Ephraim. Elmalan ki siya kanala isik. Sin siya ka ba? File ka na ra. Pasa pa mawin ko lo si fan na natal. So kataka kat sam kun mga ngakina usin na si kumun nga nge. Oye si mga taka kaya nge pange. Mengi nga lo mo no ngakilong oni nalo. Ngakilong kaslan ka din jud ba akas makunye ya. Ki kaslan ka da tulit taka indutiya. Asilya si mga din na itake. Konfinote la kumin matutigasan ka siya. You have to learn how to be lonely. Lamatan kiyo makatalik tu mawikom ke mamaske papolil fake kaya. Nasin mat koren. Lakom del value ya kate value ya. Ngay tala mga akfas siya makatapalisyong yan nga. Man faksilala. So write me off as much as you want to write me off. Tajak esamla kat papa polilangan sin metrom koren. Esamla ngayon first time siyan ki nga taka inka intaka uspeng na siwosa. Ang may fakta sila. Nalakus lalalving nga dalalving malan kata epayin na. Epayin na. Ilnanapay na kimtawa ka ni kasafla. Naragat fulok nagikat papel sa poema toko siya, sa poema mit palang na finansyuda, na tsuda Confinelli ting laltala to, no? Nkayal tal fail. Komesom di ke ke toko siya, Chronicles, inkayen mit kulma kat papel sa poela, na tsuda nga, tal fail na fon na. Ikash na pa, sipa esakaya, na sipa chusaya. Nara sima ma toko siya esakaya ilitayak kaya pa akademiya ki Chronicles tolngol, Luke Chronicles tolngol siya kaya fakla ako lang nakikafuen alkilasin. Seeking the Lord and reforming worship. Esam nagkidel ti fukla elkedelin matan velsima me alu na sil ka tafelakin ganekin me on kaksha worship. Papukshak toluge babal nadarvakma Leviticus. This is how you come to worship the Lord. Narakumpinsom na ke Leviticus ash sapta longolit kosh ke buklan Leviticus. El shia kelik na ke ipit kosh. El apena ip kendalit kosh ma. Lemel tu shuo ke buk kumpin reading a Revelation. Parang ang el fact na sin church lutisya mga ako lang faila candle long maliki invoke. Nara King Ezekiah celebrate Passover according to what was written in the law of Moses. Ashipesir ba nga taga ke law of Moses sing. Nara Ezekiah akfulat yung nagkikufin me alakay singin in or oya na kishamanyak na sila. Na siya pesin matkol ma wun mashlon matkol chutange. Man konfina somdi na ke matkol finen Israel, Northern Kingdom, Southern Kingdom, toko siya tolngol yan na fon na. Singal ya ke Northern Kingdom, longol ke Southern. Wala tolngol ya. Namba singa tolngol ya, ngay sam yamen, konfin, flakya konfinen Rome, tika nalakala pel tolngol ya. Nara kepe, ulayang mata nata siya, as puktol ngulya para laulang mata nata siya. Nara masikyak ngayon pa, mit palang oye pe mit kol pel si lalos inkan sham na sintalik din kat in folok na yurin kat. Nara mesi nga siking anak kalimina siya Gasten gada vak mo
Finmet lala auliak for la flok na yorol, ilfakan long proy lasher. Na kung finliya mamasikyak misingeng na ki kauli lan government lasher. Alis sinsin. Men molan met pa me anin pol met kollash nge. Kat finliya na ki mama katorela ki Lucien Pelsi ma met pa na yang ka administration ching nga samsam ke unia talikyanin siyan nine. Na met nge complain beke mama urek ke waida usingin na ngayon. Aspe pelsi madalusla colorlan lalaki nge som na ke me waida usang pechelan we. Pelsi ma italwala o iya siya ngayon nakuuskain matawag follow backtrack na nakluusan la. Pangit pelsi ma anen wangin le meken wangin le sanging sinkat maala na manikle. Na pa fashion ingin wangin le na pa shame wangin accountability ingin. Pangurek malan met cool met pala mange makadil sang masya. Naraki pelsi mga chamram kanal siya chusayang al kaya el fakt na sila chefan lian som fakt na sidla dahil kung nakpuksi napangit pugin maasapa inka yung taga refresh kat ke kalmin fakt laga pa nga ko medin na kadin de plemi mat kol masikyak ingin na nga kadin na kadin da kluang na kaya mga sikyak ni na pati pat na makananala temple si Jerusalem. Destruction jangan taga sikyak na si elos, make social injustice, make moral decay, make confessional disobedience lalos siya. Nara devastation taga na fellows. Natakalay siya anba elta ka kung hindi puksilal nga nelta ka sapta sine ke sapta tol ngulya sham ke devastation nga judgment lan kata na kung hindi ke sapta angol fan ke sapta ongolon gosh pangan pesima finshak retemptiveness singim dawek inta ka infolokan ma inashi finshak tugun devastation ngan restoration em dawek na pa matawag kitugun folok lalos Babylon. Nara pa siya alfata ko samsam kun ki saptalam nga lulam nga tolo mo yashi mit kalensap kayo. Lem kadel fak mit kalensap lak elef aksafila man kayo itakang kunel. Ilafa arulan akflat yiya mit pas ta arulan na lut kelos liel. Arulan na kuluk lalamal, araw pay na kilendyak mo, matsipayin. Tasak ta, inge, matanvel pes falutsil, eto ko siya efa, fefelesil, etiyak kain fak, katama, elos efa liye, ekalam, kema elos tiena etakemit. Mwet pu, kasyalakan kain lalal fungi makat sumaningi. Siya kan lipun lemkat in maingi. Malang silang lemkat paingi ta met kalan sa plal in kapak wala na sukusyak fosh mayoki o kala inen pao. Iltia mangol, iltia pekato. Wangin na marakatin loang na sil, wangin mawukel kamafalin puen matas na sil. Wangin marakatin ki apkran na yorol. Katsangal sisala. Ilmatang lakayok ewayok. Wangin na metngetang nasil, katpile siya diyan aloang nasil. Almatang lakayok siya falinurek nasirs, ewayok siya emalas. Kiurek ouinge nasil, katpangon mo, may kayo kinge kayak lang kat nasil. A kandaya ki elke sibin makuduklas. Sing elke magluk katorela. Kat kaila kisbin
kalye mail kayoke, akwayak lakat kishing ma el ace. Kat na kayo na siptale. Kasyesish fashkin genek lalsivena, alem kadel filia fel, kayak siya falin ma, nasish na kayo. Orakel, arula na kuluk, al pasiselin matangla. El tiyan na fakla siya kas, ona suko ship force ma akulain enwaki. Ona suko ship ma kokolain kalkalle. El tiyan na fakla siya kas. Elo shugilye, enankal, kolala na kemisya. Awangan si loeng na ke ongayelal. Enwaki el kesipen makuluklan metlash. Fuliyagi el insialos yurin met kuluk. El pakpagin maston met kasha. El netie orela katena makuluk. Ka fakla siya kas kikiyap. Lem ka del fak. Akwaklak pailan kayo. Misya lala siya met kisya. In esen anak manas. Ouinge el falie. Fulintalik natal. Efallo smolal. Ekisipel akwaklak fa rekle. De kun siya mol na kayo. El vasifilin siya ubu. El fatala. El tiya kayo kiwangan. Mat kalan sa parulak. Siya ngayon siya ukel. Fapalong kalyeyak. Lan met paspas. Ekisipel. Afa nanak manas na silos. Ouinge afa arulanak falatyel. Esang ensil in maston met falat. Eko. El sivena esang mulal. Ay pace ke may ungayalan met kuluk. El sensin met kuluk paspas. El parae. Tanak manas na silos. Tukun ay sel taka samsam ke suffering servants yang maya taka misya kesipakum. Kayok mga kumaisa na charmail taka nakipitya siya. El taka naki promise renewal siya. Nara pangipel siya nga kumtaka ki malam na phone siya samram ke charmaya. El taka ta el moul matpala siya ki pel siya alana upena pay na sindalik chutang. El taka the message mala preacher alana upe ba akademia kadaki saptalong longas fasalgos nge yavak mo na tikun nga fact la dari mana kayo malim kadil sap kun nga fact ilo shukya wi ewo fact kom enina na nenboki ifoko ko fact ki inin lemkat mo temple singe fa ona Shiloh sidi singe fa kanau shekle wangan mo de fa matawe na mwet rureni raunial ke charma ya longolon kors fasingalunges ngan me kor helange na nga fact lemkat sa payamin shulya kin manakewa makuuslong nga fact line temple singe in line city singe Kusinin na nikala oyen mo lowos makusara. Inin na nakuslim kat lowos kusin na ouinge ilay kala pepain ka na ustin ma il ako inara na shoes. Funakeik ngasin powos. Ara katay na makusnan ka mafal shoes. Tarak ta kusin arula na itala kusin niyawi Kusunia siya matwangan mata. Na arch mata los, ang matin siti siya ngayon akmas, mayan lemkat pa sa payamin fak maynge insensin keken kawos. Kikatlong lang marit siya ngayon nga masikyang si charmayang kaya nga takasamram na ki policy slapel na yun met koren ngayon. Asaflaya el dal ti value elal. Na pa pena faksilal bola. Faklal charmaya pa. Kumdega no niyawi. Utarak ton dalaw niya machimawangan mata. Na polil fakla. Kawus ka pendalong mga akademia.
Men message ma gastan kada taga na yurukum keo. Pakalemi ke luto mo de tolu. Singal me ko singalon ko singen. Elda kain lutikat. Elda kain aksiwasikat. Elda kain kaikat. Pangay makastan kada taga. Na inoya na masikyak na sil charmaya. Pa taga sampram kunyak na sil ekaya kel pol. Masikyak na sil finan korin. Nara warning sima charmaya el fak na silo siya pa. Serakaya pa to ko siya safla sinadyo sa iya finan juta. Dahil surrender na na sinan Babylon. Wangan matay kan chutaro. Pangan kata kasma idal siya nga long. El fakang dahil safla dahil wangan mamdal kan chutaro. Nakat fina nan kamasing na si Kom. Paul el fakla mga kong patimpal singan. Temple singa kanaw siyak na temple si makiato as kamapan mamit nga. Mas cedar wood nga sa payak minsang ara. May yan nga rekle ke coal. Ano pumenakrit mga. An ship. Rekle ke coal. Kanaw siyak le. Temple siya pa nga fakla. Kanaw siyak le. Sorbebol. Esra ni maya matakati. Aksasya yela. Nasyut na kanaw siyak le. Napato ko siya era del. Tagagipella lati. Orala mo. Malal pa temple siya. Palemil mal. Kanaw sa temple siya. Tikun mentol le. Tiloko na. Padel fuluyak sil mo. Yang alon ko skat masya imang. Tikun temple siya kanaw siyak le. Pad Jerusalem ngayon. Kiyak it ngaul. Tukun Michel and Christ siya lemil palyak. Temple siya misal. Temple siya lalos ng misal. Nga kung pa temple siya ng misengi. Naksinsiyak siya nga na sikum. Kaya karangan yan temple siya nga sikum ingin na. When kita ko la charmaya, elda ko el warn el dal, naga judgment is coming. E falin wangin la kanon ng Jerusalem, mwet wenge. Napayal tagan siya from the silos kaya. Nara, Jeremiah is giving also word of hope. In fact, fakki mas naman, tukun maingi, nakat papale, tukun punishment nge, le fulokon mamutlang na yan chilo. Napafakki, Jeremiah tolngol sifas tolngol tolula, Wuleang sasu siya nga ayaro yurin mwet Israel fa ouinge. Mga fa likiya mga saplagin elos, simusla insialos. Mga fa kat lalos, elos fa mwetla. Nara, insikya ko nakikat papelak kalemiyo, esikya lelta ka nakipetsyo. Na, esikya lelus taka prophetic message lala, na sinwet ma ako lang di fukle. Nakat finesom li na ke account si ma tram gun na ke luo to ko siya longolakos kat kandiyak ke. Faksilak ne. Nara to kun Korean Jerusalem eutek lemet ne na usngak si masikya ka ba kanaw siyak le tempola pa me na nepusaraten ma taka usla kanunen we na Babylon we mitlan Nebuchadnezzar ngan tempola misal na ingin nakatitala en Juda matake desperation the masin taka penakin naklakomo pa usnga kian pala sila Jeremiah ngela ilalal fungina pa kikastan kadara ilosya som also mulai pinensi siya Wuleang gip kan pel ange el Wuleang singe inakkale mila met nga mafaloko met nga force nga lang ke som si lalos na Babylon nga deportation nga urek na long casting of aklang deportation masamsam kisnap mga falen buwangin katliya ka kanlan met kol nga Messi mau pewriking yan na finan-merke. Pafalokan lamot nga nagayan madal na kawin mo.
Nakadengay tang di na mama unfold yung dash ngita no. Then makato ilya pasikya kim dash ngi. Agat sunna sham na gefineash. Chakta kashpen mo ita pang. Likiya nga ta sham kun na ke masap may ta kang nasin Moses ngi. Categorize ye kin ke kanin masap tolu. Siya pa ceremonial. Milos in karangan in maslolos na sinkat. Siya pa civic. Milos in karangan in maslolos na sinmeto. No, masito kan ba moral. Milos in siya na karangan in sam kashalos siya na. Nara ta ka na siya ka din dila. Masap may ta kyang mata ka in kashalos tikina in tulokonol restrictolos dikima elos kiran. Convinsom na ki Deuteronomy, kung may kunak ki Deuteronomy, alal pong masap ta, kung sila kalamila, masap makat papelusing ilfakla, fintalik natala, akos malsap kino, may wuna sin matsima akfalat yung oyepe, talik natala. Pangan masima kalamig, yakya. Nara, kemo sisil taga call matalik natin kat nga likiyan itcha pa. Awala mo el deliverer si makat papel siya. Nakikita ka siyam namkel I said Jeremiah mit pala makat papel urek maganin fucking gas na sindalik natal nga na madel faka sikya padel som na kisroa. Ezekiel el prophet si priest in Babylon among the exiles. El reported the devastation in Jerusalem. La calamity Ezekiel long lagos faslongon gilong si. Nang fact na si elos. Lem ka del kaskas na si ke fact ngayon ta fuyot sapsugoing na si us. Mat Israel. Kosin sifalet kun kalan temple. Koslang si fashi and Dane. Dajak the lemka de lefa ak fokye. And mwet force in Shelo was Shelala in Jerusalem, fa and waki kimeon. Na kung hindi faction lal Ezekiel nga na kung folok ni ke faction la Jeremiah, kung tele me el matwe force, mut kuyak mo yesngalit kos ke singalia. Petse kom la miye kash msinge. Tu ke mutona in temple Jerusalem mata fash. Temple si mafakek nge. Kosin sifalat kun kalan temple. The temple. Mande nege chette. Nga mol nakelang sila kisa molin sa bokod. Lina petse ko luk mga lang sila kanin mange. Sending avasom kat fatuye matan lay. Wilubufen kat faun. Belsituk, Belsituk. Skili kat enin na on your relationship with God. Met palang met kol sa payak le. In the revelation prophecy in the Gashalos. Na Ezekiel priest should be prophet ma-oil Moses as a deliverer. So Mexico siya kilamit ni. Sinot matagagi kel Ezekiel ilang siya rik magin kay si kanin ma visions, sign, kanin noye. Insang akalemye la ema ti Pinland, Jerusalem, should be aksasya iyaken boy. Nara, kimutan kila misya, command silang kat na silfak mo, ilente, tangkel. Nakumkan sundiyak ki Ezekiel lumulakos fasingal mikos ngisingalon kos. Nalem ka del kaskas na si efak, matsakawil, ngayes na molan matsi, kumlang si mit, kesiyo yan nasa, pamtan kiela. Kung fatiya na torkaskas, katang, kalilasyonin mo to min sororla.
Nimit arain long yak pasen may malilom. Nimit komis la susuliki si form. Kasyarak la falak lagi niyom. Inakalimila kumasyo. Nimit afin yematom. Kakang munguma may tasyo akang. Oye si panangan pa ki pelsima. Talik natalera na farkun mo. O kat mo natal eron. Nadelsom si fenorik magkasya. En wakiltal. Kadilangan ko fingalyak sa kosyonin mo tom. Kosko nga uni ka wipe. Mayan, kaya oya si masikyak na sila si kiyang El shalakun mitsan siya. Mitsan nga pambang watchman. Rik malalo sa ba, ilana watchtower nga dahil matay lang di takalan enemies ko mitmapkran na yan silosa. Na as a watchman, kaya oya sila nga ipafakla, ingi mitsakawil, ngayon ta kumin siya mitsan na sin matan fel Israel. Kumin na ang tafula na silos kasin, sinsin keken ma ngaysot na siyo. Ngafin fakak la simet kulugel emisya, kumeti sinsin keken noal, ilan kain forlaliki orek makuluklal, mulala molal. Na elamisya simet kulug, ngay fafuliya mayatan misya lala na fum. Matlili matlala, ski nan kamasing likiya ki flia ki matan misya lan matche fesh te mafshesh pangan nga kumin na kadin faket kastan gatan na sindalik nata siya alena awan wangan pakum dalas ni sindalik nata siya kamwet siya magatitamo na kastan gata in takana elos. When masima kadepatatang nagyana talik din gat nga ba di Israel magatutut kaya nga ba dahil bangon siya na spell lalos. Dahil bangon mo siya na yokpel. Nara na katin diksi loang naki masamas lang Musingi nga kung fin kita lang kat papel siyam na si kum kaya na ki met kol nga ram ke pakipapal nata siya nga. Pauta ka na nasikum ka din kain melutut ka nga. Nara esikia lelta ka in sham ke messages nga sham kun tari na ki mamay ke asiltal info loko na pefin siya lalos na siltal. Nakat finipit siya si matagang ito ana inta ka o yema ekayok na finshak na ki deliverance ita katako. Molal esgiyala itied in captivity. Molala a living symbol si la gaslan gata el forever active. Ashmisingi elko. Nara ministry silala el dakain kasha meta in his information nga nake transformation. Nara el pasisin remnants. King akom shik matakosaya. Ngama papa nema meta lutina siske kastan gata. Pakandan sisitala ashtakasi vanleme mataka. Nakataka na pon besay pen kayan kataka uyam ne sunan kata suam singi bangon mo ekle. Nakatsi na makatalun siya kusaya pakatalo pa na siya kata suam singi. So God's message through the prophet pa Isaiah Jeremiah Ezekiel mange it mutaka na prefigure bodily disclosure siya ki makaslan gada kalemia. Pataka na siya kitchon sapta siya fas siya na kialgos nga. Gasin mol. Metigi reklefela gasil na ushering gat.
but Jesus Christ. 11 na kat. Kas singe elos yurin kat, met diki matawayan felo. Kate lorela manake wakel, wangin katay na maureklesyaye, fintiye ke kas, moul atakaliki kas, moul singe pa, esi kalem na sinmeto, kalem iltola kinlos, elos a kufla kunayla. Katil sa paema met fakak silal bang John. Siya ta kain fakak na sinmeto ke kalem siya. Na met na kay wen long, may fak singe, elalalfungi. Tiel pa kalem siya, al ta kain fakak ke kalem siya. Paingi kalem na paiya, kalem siya mataka na fela, et tolak met na kaywa. Kasil na os fela, e kadel ne orela fela kel, fela tiya na akalena. Ilta ka na yensil si fena, metlal si fena tiya esel. Tasakta, os ka ta sin meta esel, elalalfungin el. Kemainge, elarata elosin kain ekle, talik na din gat. Elos tiya talik na din gat kain kanikin isustelan met, kakilang silan met, eki akoklan gat. Kaselik lemet, ematayin maslalos. Sisis na kalang epay. Katli wala na lal, wala na siya eskirpenil, when si fanal din baba. Chonel kaskaskel. Elwowoya ke fak, paingil siya nga ta kaskaske, ki nga fak, iltaka tuku, tajakta elfalatikiya. Mayin ilnana osmetiki, nga ta isusle. Likiya lang kalang yoklen alal, el kalwania nain esi main sewo na siya na kewa. Katil esi masap kel Moses, matrashmoni kaya, e kalang e paita ka kel Jesus Christ. Wangan simit na likat, e wan siya fan na natal, siya wan nakat, e matasisken baba, pel na kewa. Il parule na fakale kalem na sinmaita. Ke wensi masamsam kunyak ni kaslan gat sin wen natal kat finsum penike iprusap ta se fasin ke tolu fakla in pel meta kadil kaskas na sintia met matalash pel na pas en oye pas sin met pala en lensya flying el kaskas na sin wen natal kadil lora la kashaw e felakel e kadil julela ta manake wen malal ke saflaw. When el kalme kalimulan alan gat, elamal open alaman gat. El shuke fela, e kashaw ka, ke kalan kaslal. Tukun elaki darin ganikin na nakmanas ke makuluklan maita, el matain kashaw, ke lepo leyot, sin gat, siya kalena. So, while the majority of us will not be called upon to serve in the same way, in kaya hete pangyak, in kain arakain kalayan sapsipe nama, akademia culture maya, ka finne Asia, ka Ezekiel ma el prisibenge. The aship sigunakum. We do have a part to play in bringing God's word to his people today. Panganan si mga kuminin na nito kaya. In Morella, new relationship with God singe. We do have a part to play in bringing God's word to his people. Nara uskat me, kadin taka matawag lila. O napanga si Pesira, kung sam-sam kung chairman yatol ngol siya. Aw, when masa pa yakang masin Moses, na chairman yatol ngol siya. Pas tol ngol siya ka tol ngol ako siya takate, usye Wuleang sasya si. Napa, ke meliti mataka musingi, nga ako minsum ko na ke Wuleang sasya, lu en ma nga kumkain ko na kalmen fax sila chairman yake, chairman yatol ngol siya ka tol ngol ako siya. Nara, tako, kaya ako sumriti pe, chairman yato, sapta tol ngol siya, fastong ngol yan ka tol ngol,
na fact mo nga kumin harmonize siya kum na lang o na ki kume sige mi no na tana siya nga na inalan na kaing le so mamit siya nga ko flau ko ko mo chi ma siya sa ongan kat ko fla sa pangye malan ka ta kadin harmonize siya na ba fact mo harmonize siya orela in kain ash pasakyato si ki chairma ya sapto tolngol si fastongol yan ke tolngol kapsheng nag-exodus tolngol fast me kosh ay be exodus tolngol lakos fasit kosh kate harmonize if kakat finderiti naraka din an sum nagkakatin siya riti lila me fakyan chairma ya tolngol si fastongol yan ke tolngol fa ouinge kipel siya samma pakatitola nakita ko mwet tiya si fil pe fak kasingi papa ni ne kangla krip mukol etalika isla was elos fa ouinge katena siya kang krip mukol usel si fena fa isla kai simet fa mi siya kesben kuluklal si fena papa kangla krip dalik isla wasi ngatagan man kanla fas singemen alin mon sila baba check el tak try el bangon dia el minister in belsinge masinga dalaki mga fakala baba kel minister anay choice aski in naklaga sialu lala pa kasha sitok pange si felala na el bangon dia kem daw klostam dala ngalin si kem lutut singe el tak try bangon dia nga seksila men el mas kasha win ngakom samra kem lutut singe elita kanun melutut singe ta oye si malrelang el yakaya ngani kun la fagatali natas misingi atasakta as a father kinga papa si musingi nga kilanak na palang silang papa si la nga talik mo kulo na raslomong chedi check silber kemwel nga kiten rela likiya I want the very best for them nara nga kanila papa si fena oye pe papa to masyayang lalos pa katinorela elos le na convinwi mdalipit siya karating sensing kaya na eludi student na ne aspel si mas student na eta ka lanos ti orela o yasin felidit that I can fashion mit naraki papa el tapangon niya ngalin sisinsiki masingi ya el fact pe masingi na samsam ke church de la la ngai shesmen ilang lemon tres we got the lemon lan belgi the kam da rukin na ngafkia na men simal parke pakita nangalotela pakita sil nakita luon dik nga sa bersak ke katna shukke na nga kume lit ka nga pa lit mahel me kum ke an nga lit in mo finasta fung da kum aksyo sila da kum sa pang nga lit ne tarion su na lang ake fak mo asin assume lem to lek nga mesi kum ni nga suang ke church ngeta mana persia nga patang chuan na ke nga ang ba kum ni I form not that we not churching him na el for seksi na mekanen fakluman na nga kum ni shula yite en singe papa siya ta ga yegalate tuwi we na chula na de fashion lom siya nga shula we nga long met oni na alu nga long si long kwela ta usigem ta shoi malum ba usia na el sheshla den ta bekita na nga nge kumnam dok na pain pelsia rale wo pushim ge on na daga dange
hima mga tekan man kan lagi priceless niyan taka si lalngi awelal pel nagawam ta si skenta on na levak na si gilange di notan ngayon kum di notan pangen not nga niya kaliminasyon. So long story short el lemdalekla mana persial de ruanga ingimena na el vakshipe la ngama mga ni material li wangan shipelan mwet ka spesiaye intulugin ka di ka din sumayrin ka aspel nga li el proy el mutanalo el proy talik mukul si wiyaspe mas el shoy tu na proy keni dalik singa pan mo nimsing a fact na pa kayan proy ara aspel sin siya klokke forget the long proy lalakil Belgiel shoy el proy na sil sharla proy lala at taga nakatay daratay nakimaluto sima taga na siya nge papa kang la crepe na crepe mukol at talika isla waselos na ba fact fastol ngul mo efa ouinge katay na siya kang crepe mukol wase si fena fa isla na kasi mwet fa mi siya kesben kuluklal si fena matagan mi siya ke kuluklan malan luklan pabat mo ka edagan mi siya ke kuluklaka na katfin sum na ke exodus langul was to make a fact mo nikum si fena e pas na elos correct man na elos tangalem gatlom siya gatlem ta lain makuluklan babat mo na findalik nata nagiful siya tolu e akakos na elos nagifak mo papakang la crepe mukol etalik isla waselos na fact mo harmonize yan nag-exodus lang ulimekos na ensafla si kaya fact mo line makuluklan babat mo na fintalik nato nagiful siya tolu kag ako selos siya sangay na pasyud the fact nag-harmonize yan exodus tol ngulakos nag-fasitkos ngaliang walalak na sintaw sin full ang ananak manas na selos siya tawong le era masato ay makulu tasak ta nga fati man kan lain kay papa ni na siya era makuluk oya patalik na to los en natin talik na to los keful aktolo e akakos usipa kisin siyak si fena mekal meye ki na si papa si urala taliksi na fin pa musenge e kisyakin yak talika mekal me fin pa grandparents singan ta kisyakan la talikan atin nina si papa si mausula taliksi ngayon nakausya taliksi nga na fellow mekal men practice sila shme Panga kata mama katinda kali kastan kata liye naki la makatarang e fall naki mama kastan kata tangon kat naki fin ba nga esom kisyakan nataliksi ntik nge grandsi natik nge misinge kilot sa pasinge nan papane me dele me di kastan kata kita kati usik kalam na sikum katin should be long lila elen sewo kaden sewon ke oralasha nakat fast na mit orik malanka ngan matal si paraclete sima likiyan ka siya yakum Holy Spirit work of bringing awareness of sin Orik malan ngan matal si nga elusi awareness si nga kumin kalim ki makuluka na insulpe usi desire sila kom inkan lang sikat faithfully inakalin pakutin sila nga men ngan matal da kati kesta na si shmang nara ina nga kumin diyak pe pakutin lala
ngakali kim dawa kia pianga ki me makatash ke ngela eta ki maritsinga cherma ya tongol shifa songo dikos ke tongol akos na maritsinga ta fakla nga lemkat fakmo pel sieta ko ki nga fa akpaselik pusin mwet e koshonata losin fel Israel at Juda na oena ki nga ta orain fosek amekun ye topkekan la kanaus la fukulien belfasho nga fa oyebe orain yukoeloshi en masalosya kipel se samma mweta etia civil fakkasingi papa ni ne kangla krep mukol etalika isla waselos efa ouinge katena se kang krep mukol wasel sivena fa isla ekasimet fa mi se keshipen koluklal sivena lemka del fa pel sieta ka kinga fa akia se Wuleang sasu yurin met Israel e yurin met Juda evatia oena Wuleang mata se mata orela yurin met mata lalos pel singa da shrukje balos e kalalos meligi itcha nga finne na simukul tama na si elos tatiena liang Wuleang se Wuleang sa se singa era yurin met Israel fa ouinge nga fa likiya masaplag elos sama insialos nga fa katlalos elos fa metlak wangen silos fa enina nutimwetin fel selin taki lemkat mayen met na kewa fa teya mutawak yurin met siya arulena pasisel nekelos siya flatena nga fa nanak manas kimakuluk lalos nga fa tiya si filesam masataw lalos nga lemkat pa fak maingi nara malutut lash misingi katta ka fashinalula misingi pangi an kaksikin kat kita kalan malutut singi nga makat daka inkain tapok la lesson aims tolu mataka na siya misingi kitcher mayel daka shamram kun na kela efa ash masapsasi si na masapsasi singan paifakla pel siya taka kinga fa ol akia siya Wuleang sasi yurin met Israel yurin met Juda evat yawan na Wuleang mata siya nara taka na siya ka din diyela pa akkalimiyak nge met kaya kataka shamram kunla mga simkeleta utak na sinmet in akkalimiya validation gale masa pa inscribe ke yot itak yang na sin Moses na mamata ka na si kumnge etak ka inkain utak na inartlak kum lang si katkinsiyum kaywa kinganum kaywa kikalam kaywa lang si matalanlom anakikum lang si kum si fen katlila pangi makastan gattaga na kalimila nikum papena lemil da kade fakmo insewo nikum nge katteka wanan sishkain akfalati nikum upelele elish kawen da ela makuluklasha urala makuluksie som suksugo gawa inunian sang aksori yok ta shakengan katika na ramangan it's too much kaderane loma ani nalu shesha stakluk ngan lamasing loma lu shesha elish na pa me what's happening dan just going ngayon sa ngayon nga lang masi akluk kila live silap na stakluk
Malap ki onsu kumagat long lang eh. Then go wrap up magatash keng eh. Shipen malutu chi mataga na shishkilen musing eh ba ngakon mda kesi mda ksasya. Panafaknan a new relationship. Si akapashi sasya alas na singat baba. Ngakum ni mda wa. Panangaro fakla ko tek na ki belsi mga tako manakle online eh. Kat finan ka ki masa pata na wangan na payamit ka nakfalila masap singaw mo dariti ki alun tuteng. Nikom ay sinakatsa, nikom rin na sintoten na martial law la, kakaten na mga inkasyaw din, kafela din, kayiko fiyefela. Nikom akmas, nikom kusyo, nikom siya, wangan mat kain akfalat yun na phone na mga. Kat kunakal David Tar. Kipel me, tapel na ko dahil ka na sa mga sapo, dahil ito ko, mga insang, urela, often niya makuluk-lalosan. Kishain gao ko, shain sheep ko, uli. No phone na mga delfil, mga fako, kyawe kashin na nenbuk levine pangan o yesingan. Na pa na nga o yesi madelaro panangata kalimila ke Leviticus sapta singalit kosh man Leviticus pada ko samsam gunmangan no. Na men Leviticus singalit kosh pasingal si fakla malakewa mamula ashake. Na pasi sir nga ta kalimila kinga masek madalis la na temperature lago blood pressure lago nga kum dal tika nung mas lago kum dalito ina nan tekla shake sho ta kunayak na pa masla sho kesin point ay kekla nga ta ka ti krembuk nga shulpe na isfal kek flok na hospital dajud ba isla shalako fo ka krembuk onulong wala ko spam dal singa nim keltu dang shulpe ko Dalista siya lako to, no? Dalten na loang na kila, magnesium lako, level lako, dalten na check. Magnesium singe me, orela, krembuk. Narang ata ka di kisyen siyak sikla. Nga so, sige sikla, me nga kan, nga dini mo no, singa ngan kan eske makadel orela. Panaki mengo mange. So anyways, mana kayo mas, moulya shake. Nara shama de lorek makin nga de lafun yan na makulukan ke Lucian yesi. Akadin sapkun mapangan madali na ro. When mangan it prefigure mo kayo na foreshadow mo kayo na masi ma effort ko. Kiwan kulo si fun na natal ma ay siya alta ka palyak ke ay siya lang malulang maltolu. Sovereign servants siya. Napasi sa nga fakla. Tena enwaki ay siya. Man shakal ay siya kate kain orela atonement siya na si kumwe. Inan siya kay Jesus Christ. Mga fun na. Manit ba wen kulo siya fun na natal. Ora ki pel siya mal shipru siya kung siya singi Pangan pel siya fun na mal pangan babat malin ka siya. Oh my God. My God. Ilda wi pangol. My God ka. God. Il pangol papat tamak in ka siya. Pel na kayo. Man pel siya fun na in mo lalo. Il pangon babat mala. God, ilaulia la kom. Ilipisi maguluklak kom. Para my God, pasesh pa ilaulangan. Rapel si fana maliki pa pala. Ilorik magan, my God. Pel na ko my Father in heaven. Papatamakin ka siya. Ilus na makuluklasya. Na parang afakla, ilsiyak siliprem, dan kisya ka na laisik. If I can rakawin natalo, palo relangan. If premil vinik siya ka ng laisik, ismel siya penash. Ta Isaac patakoki ulaylaw. So, ta ka na si kum gatin siya fadamize na kilang sisilal nga. Fresh start siya magatin na nga. Narang, nga si Fena, kika treaty pa pala, as na magatin na kalim ki, kika-commend lal nga. If you tang sil Moses mange, nafkata chermayal to ke chermaya to ngol sima pange ashuleng sa sesi. Na pa iputa ka fakla, fanamasi meta orela o yesima elkinak foni yakle lagan masya rek makanja.
발다가 bara 이프루다가 개페치하기 이프루 알고 싶어 하는 거네. 나 낙샤피는 게 처마야. 돈을 시행에 엘루시나 시콤. 나 때나 다풍내 말상나 실 모시시야. 엘다가인 아칼레미에 계란 가다 God's will 나신 달릭나다 이스라엘. 나 perspective 시마 엘다가 갱에 엘다가인 처마 엘다가인 아칼레미라. Tikat pa fail nge. Talik na tala pa fail. Makit disobedience lalo siya. Na para el punish el dalo. El sang kalye na siya los. Kanaw sa temple siya madal fark ne. Fash wuk le kima sa fall lalo sa. When temple siya te ka in mula los le. Na new covenant ulang sa siya si kelcharmayang Eltaga nusirala fresh new start chilan humanity. Tapa eltaga insham kunla. Masing elta simla ke yota. Eltaga intaga utyak circumcision si manorek na ke may koflan dalik mukul nge maye algo siya. Eltaga narukom inorek la ke artlakom circumcision singan. Incision siya norek lagi art lakuman. Parang ata ka siyam ke art no kitas na fashion. Na experience sa siya mga kumin nashkeng nga kumin takali in India wangkalang pakotin lang ka pataka ke atonement siya Jesus Christ ngi. Atonement siya madala ke kusroa elafun yan ang kilusin yesi. Atonement ke Jesus Christ ki makuluksin Eltaka as the deliverer. Moses laksiko siya kela talik itchaba. Isikia el priest siya mawika fakastan kat ke the folkle likiya in Babylon. Jesus Christ el atonement siya ke makuliko kumo. Makumin katanglami siya. Nara taka na siya la ulang mata siya taka ken Moses. Shish kima siya maataka akfon niya lamang na kayo ke Jesus Christ. Nara pangan malutu chi mataka na siya kaya. Ke ulang sa siya mataka na si kumge make kalang bakotin ng Jesus Christ. Te make masa. Para nga etamanly katokmatically fakla masap makumfin matake masap min siya pataka kaya. Ke langgal and grace bakotin ng God kada celebrate ke safla and manakayo. Na grace singe para ilusyon na si kumla masap makat kanaus na ka kufla akwalat yung katabal sa pema ki wen kulo si fan na natin nga kumfin kan lalalfongel para fact ki maktolo pasong lalkos la masif fan na de kan naknas na si kum kaya pa fin nga kum chalalfongi ki mi siya molyak silal pakas koking on matan likiya per klitching ayukum. How beautiful is that? Ora takana sikkom ina lekaksin kat ke wala na lal ildakan kasha kat ke mangane ke katkan dako ke malutut mo asnge takana shesh ka din da pay na pay lakat na pay takotin na pay lang sikat na pay nara makulo ke katkan dako lututin gaslal nge manakilen ko was matakuan in kain we can actually feel mga kadashkeo na ngansi unsa ko ngayon kain on nga in ko
Ay, klamalap. Anakilen ko usnak kayo mataka. Syak pa siya. Makatakilen beki. Taga chat box la siya nga. Yokshi benasikan kain akilen ko was. Kasi sinsilash kikataga na ki dusya siya nga. Anakilen ko tamdalbet. O.C. Thompson. Klamalap ki Ashlom. Klamalap penasyum ng Arsila from Kona. Kaksigin kat pe game. Tamdal fulain. Tamdal kenye klamalap. As always. Klamalap ki Kasha pelo minta ko be share mange. Koske wa ma share. Live kasa kadingan pa sila. Likiya email la ko ki chat ki masidu ko. Fine ash. Staklu. Ash kasha makoslang si pe kasha yake. Koskan rek magin be. Nga ngasi talik sindik ngayon kasha yake. Mga ash kaya ngay. Nga fine ko flade book phone call slow zan mayen. Ash penasanan mga siya nakfashi. Clara ba aspella nake mga askenge din belnge inwiya in kaya nakalemila machipang of gama. Nara aglen kumbe tikin chem tikin magil klomala bakay gom man aglen kumbe tikin bolin bolin check tikin bolin mukun na boy si bagong klomala kum tikin magil maglomalap kita kawan tandal terry Lomalap peki shoot ngayon kat kasasala ka din dari kafanya kun lomalap ngama pangay kayo matwias malikiya pa siya ki chat boxan stinson wak lomalap kloke kasin kasha kaksigin kat nana kinakalam yun na si Wospel na kayo ngate tufin mange pangatakam dahil ngate pagkapak ki mange ngamit kuluk sima pakotendan kat ikesta na si na wanginen nga konsum na wasay you're on mga fun nga fact tayo lang I went through the valley of death valval in si Paula nga sumpen again valval in bankruptcy kanin ma ilya na kayo nga syun siya fly nga sumkauli yatolu sumla kipakotendan kat Elikasta na sik. Na malis yung niya yuruka, masumpray na sel, nanigan kasha iya. Pinsya ka pange, kikat tatapan ta ka lala, kat sisin sikin kas lala. Pinalang silang gat, awit ko spena, sabi, ngamnit silu, metliki, tangat kam tashi da lon, awin naklagan na kaya makatash kaya. Ta ikoin maluto ta ka kaya awit ko fale. Siwas masak na, Ash Washington, ene na money na ke passport loman. Kuskain scanny masyan ke Facebook lakan ngan. Nakla online ka siya kawos. Na masyan phone lagapan ke chat box ngan. Kuskain kanta ke Clara leva akalimbi. Manita urgency na ke an kadin kadibuk fan na ke. Kaksigin kat kita gani wawo makatash ke. Napanangara nga Pray ki pesingen gatfa fashilik aun sa goda gata ko manay na nikina siafla na tari trini lasha trini pray kat kilo malap na sim kat papa ki umikas tam tanin siya sa kimaswas pailom masap siya kumsang na sil Moses masap singaw wike kin masapon fuko singal dolu to ko kumsang na sil kat tekay nakflatimang Panagat kulo malap na siyum ki pakoten lom kung sa payamawin kulo si fan na natum. Inakalamin na siya sa kat finlalal fungila pa el misya molyak tukun na tolu. Aswak na yung room. Room singaw fa siya akalimila kadefay small. Inoy na ki matpushapas siya. Wiwin na tum shipshipyak. Akalimila lal fungila alfin siyaksing. Eldena we alun Wednesday. Eldena we alun Friday. Kasette. Eldeba na islot sa pa. Kaksyakin gom ke gom. Oralan genek sinasish kadinitala. Kat kaindagan na yetom. In lem the lag. Akkalemi. Nakatlalal fungi. Sapay katalik. Katingi.
Akulan som fakat kaslom. Ke fakulan nganin kalim ke mullasha. Ken muna dim Jesus Christ ket fakulomalap na siyum. Amen. Lumalap ki kat kanda ko aksya fiela takani ana ulela kya. Tamal si wiyak nge form on normal. Ondan da şapkanı. If you get